ساعتی دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار. درود به مخلصان برنامه ساعت دیدار. با یک عالم مهر و اخلاص باز آمدیم به خانه های چشم شما تا ساعت با صحبت و سرود و ترانه های دلپذیر برایتان فراغت ببخشیم. با برنامه ما بمانید. مهمان برنامه امروزه ما هستند سراینده شناخته، ستاره استرادای تاجیک، علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان حسن کمال. عاشق رو ای سفید و چشمی تابان توام، عاشق خند گلره زو گل افشان توام، هر کدامه گرچه روزم راسیاتر میکنه، عاشق مو ای تو ابروی تو میشگون توام. اما چو بیشوری تو جانم به فیغانایا، عاشق رو ای سفید و چشمی تابان توام، عاشق خند گلره زو گل افشان توام، هر کدامه گرچه روزم راسیاتر میکنه، عاشق مو ای تو ابروی تو میشگون توام. زنی سو آه چو غمی آیا برسی نزنی سو، عاشق رو ای سفید و چشمی تابان توام، عاشق خند گلره زو گل افشان توام، هر کدامه گرچه روزم راسیاتر میکنه، عاشق مو ای تو ابروی تو میشگون توام.
ҳасан камол соли 1968 дар хуҷанд таваллуд ёфтааст. маълумоти миёнаро дар ҳамин шаҳр гирифта, баъди хатми дабистон аз соли 1984 фаъолияташро ба ҳайси навозанда дар театри давлатии масҳакаи мусиқӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин, ҳозира ба номи Камоли хуҷандии маркази вилоят оғоз кардааст. баъдан аз соли 1990 то соли 2003 дар ансамбли эстрадии Шабнам кору эҷод кардааст. маҳз дар ҳамин ансамбл ба қуллаҳои баланди эҷодӣ расидааст. сипас соли 2004 аз рӯзҳои ба фаъолият оғоз кардани ансамбли созию овозии Садои суғд ба ин ансамбл омада фаъолияти эҷодии худро идома додааст. соли 2008 донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро бо ихтисоси маркетинг иқтисодчӣ ва соли 2020 факултаи санъатро бо ихтисоси сурудхони халқӣ хатм кардааст. соли 2021 бошад ба вазифаи директор роҳбари бадеии Кохи фарҳанги суғдиёни шаҳри Хуҷанд таъин шуда то соли 2024 дар ин ҷо кор кардааст. имрӯз дар ансамбли Шабнам фаъолияташро идома медиҳад. подоши хизматҳояш бо ифтихорномаву сипосномаҳо ва нишони сарисинагии аълочии фарҳанги Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. оиладор, соҳиби 3 фарзанд мебошад. ساعتی دیدار نزدیک است. бори дигар хуш омадед ба маҳфили мо ва умедвор ҳастем ки имрӯз бо кӯлвори саршор аз орзуву ниятҳои хайр ва суруду таронаҳои дилпазир ба дидори мо расидед. ҳамин тавр аст? ташаккур. тоҷикам аз Тоҷикистон мегӯям аз дилу ҷон, фахри ман фахри Бадахшон, ҳам хуҷанду вахшу хатлон. тоҷикам аз Тоҷикистон месароям аз дилу ҷон. салому дуруд ба ҳамаи бинандаҳои телевизиони вилояти суғд. ман бахон хеле шод ҳастам ва гурӯҳи ансамбли Шабнам бо ҳайати гурӯҳ имрӯз дар ин барномаи соати дидор, барномаи фарҳангӣ иштирок дорам ва бор дигар арзи сипоси худамро барои шумо мерасонам. саломат бошед. ва инак суҳбатамонро оғоз мекунем. албатта. хуб, имрӯз ки айёми сабзиданҳост, айёми шукуфтанҳост, маҳз анамин айёми зебои табиат илҳомбахши тамоми эҷодкорон аст ва фикр мекунам албатта барои шумо ҳам ин гуфтаҳо тааллуқ доранд. ва бигӯед ки имрӯз бо чӣ кору бор андармон ҳастед? ташаккур. чӣ қадр кардед дар ин фасли баҳор, дар ин фасли пешвозҳои наврӯзи хуҷастапай мо бо ҳайати гурӯҳи ансамбли эстрадии Шабнам дар эҷодоти худ ҳастем ва боз барои мухлисон фақат барои мо эҷод кардан таронаҳои наву тоза барои мухлисон ва дар пеш як орзу мекунем ки тӯли 40 соле ки ман фаъолият карда истодам, нақшаҳои зиёд дорем. як консерти худамонро барои мухлисон пешкаш кунем ҳамроҳи фарзандам Шерози Камол ва гурӯҳи Шабнам ва орзуҳои мо чӣ аст? эҷод кардан таронаҳои наву тоза барои мухлисон пешниҳод кардан. яъне имрӯз ба 40-солагии фаъолияти эҷодиятро омодагӣ мегиред ва ба таъсисёбии ансамбли Шабнам. гурӯҳи Шабнам. албатта. бошад. хуб, ин лаҳза мехостам аз хотираҳои некатон аз замони наврасии кӯдагиятон ёдовар мешудед. чӣ гуна ба олами ҳунар пайвастед? айёме ки аввалин сурудатонро рӯи саҳна хондед, чанд сол доштед? ташаккури зиёд. ман як чизро қайд карданӣ ҳастам. ман дар оилаи ҳамчун як коргари оддӣ таваллуд шудаам. дар оилае ки шодравон падару модари азизам оилаи коргари оддӣ буданд. падарам албатта дар комбинати консервабарории шаҳри хуҷанд собиқ ленинобод кор мекарданд. модарам албатта дар беморхонаи вилоятӣ ҳамчун коргари оддӣ кор мекарданд. албатта дар оилаи мо умуман ҳабибахон овозхони касбӣ ё ман аз олами ҳунар санъат аз олами ҳунар набуданд. ҳама бародари ка мо умуман гирем 6 нафар дар оила будем. шодравон бародари калониамам,
ما 5 پسر و یک دختر بودیم. البته برادری کلانی من همچون یک راننده بودند و پدر بزرگواری منم آوازخوانی خوب، خیلی آواز خوب داشتن که در همون گپ خانه ها با دوستان سرود میخوندن. هنگامی جمع آمد با دوستان. هنگامی جمع آمد. من در همون وقتا 36 ساله در خاطرم بود، 6-7 ساله. البته از آواز پدری بزرگوارم بار اول شنیده وقتی در خانه بودیم. من در کوچه بودم که یک آواز عجایب برآمد. نگاه میکنم پدرم همین در وقتی خانه بودنشان کمتر سرودخوانی میکردم. در هیجان بودم که البته پدر من بهترین آواز خوب داشتم و در پهلوی پدر منم برادرم بودن سرودخوانی میکردن و در همونجا من عشق پیدا کردم که این پدر و برادر من بسیار آواز خوب داشتن و از سن 6-7 ساله وقتی که در مکتب من شروع میکردم، برادری من نوازنده خوب بودن، در همین رباب قشقری می نواختن و با من آمده در پهلویم نواخته می دادن. همون موسیقی اندی جونز که پولکا بود و دیگر بود. از همون من ذوق و هوس پیدا کردم و آموختن همین اسباب موسیقی رباب قشقری رو از برادرم، اولین استاد من این شادروان برادر کلانی من بودن. خب اگر چندی که از عائله شما نفری صنعتکار نبودن، به هر حال استعداد از پدرتان به شما میراث مانده است. آن کسان آنها در خانه با دوستان سرود میخوندن. من همراه بودم همه وقت. همون سن سالی که در وقت مکتب صنف‌های دوم سوم بودم. البته برادری من گرفته اولین در خانه پیانیران بودن. بله. در همونجا مرا برده، در همونجا یک انسامبل بود تارهای زرین که در آنجا استاد باز اولین من استاد مکتبی من دو استاد داشتم. استاد مکتبی من در وقت مکتب میخوندم داداجان قاری شادروان چنگچی بودن و استادی که در همون خانه پیانیران همراه هنرمندان میرفتیم، در اونجا استاد ایرگشبای یوسف جان بودن. حاضرم در حیات هستن. البته سراغ میکنیم. همین خیلی ما ایجاد کردیم و گرفته رفتیم. ولی خیلی که گفتید استعداد داشتن این یک طرف مسئله، اما اون رو رشد بخشیدن این جبهه دیگری این مسئله است. و واقعا میخواستم دانم که باز از مکتبی کدام استادانی هنر گذشته اید؟ البته استادانی من چخیلی که قید کردم، همون استادی من مرا اولین در همون آزمون ها می شدن. وقتی که من مکتبی میانه می خوندم، در همون مکتبم یعنی کرژاک ها بود. بله، محفل ها بوستان می بود، کرژاک ها بودن. در همون محفل های مکتبی من اشتراک می کردم و در خانه پیانیران می رفتیم. در همونجا فستیوال بوستان و با چند چاره‌بینی هایی که از طرف خانه پیانیران می شدن، استاد ایرگشبای یوسف جانوف با من سرودخوانی را یاد داده بودن و در همونجا یک در خاطرم هست یک ترانه مایان پیانیرانیم فعال و چکانیم، همین ترانه بود. با یک ترانه در میان دودره در جای خوشمنظره، همین ترانه هایی که بچگی بود. این اولین سرودهایی که شما خوانده اید؟ سرودی ترانه بچگی بود از استاد ایرگشبای یوسف. چگونه آهنگ داشت؟ میسرایید برای ما زمزمه کنید. چند میسرایید؟ در خاطر من کمی باشد. در میانی دودره در جای خوشمنظره، اون وقتا زنده با اسباب‌های موسیقی بود. کوشش میکردم آوازها، اینقدر هم آوازها خوب نبود، آوازهای بچگی. از همونجا من ذوق و هوس داشتم که هم با نواختن اسباب موسیقی و سرایندگی رو آموختم. کدام اسباب‌های موسیقی رو نواخته میتوانید؟ البته اسباب‌های موسیقی، اسباب‌های ملی من گیریم تار، اسباب‌های ساز ملی، اسباب‌های یعنی ریال فورتپیانو یعنی پیانینو نواخته میتونم. البته من سینتز و دیگر دایره بسیار اسباب رو کم سلامت باشید. از اولین ترانه هایتان یاد کردیم و این لحظه باز کدام ترانه رو برای ما میسرایید؟ از آن ترانه هایی که امروز برای ما ارمغان آورده؟ البته ترانه هایی که از ایجادیات خودم، بله.
аз эҷодоте ки аз оҳангҳои шодравон ҳунарманди мардумии шарқ аҳмад зоир бо ҳайати гурӯҳи шабнам, ин таронаҳо албатта таронае ки боз мо иҷод кардем. агар гирем ҳар як таронае ки мо мехонем, коре ки мо мекунем, эҷоде ки мо мекунем, ин ҳамаш аз дуою аз оғози меҳри муҳаббати модар мешавад. албатта таронаи ман барои тамоми модарои тоҷик ки модаро ҳамеша барои мо дуогӯ ҳастанд. ман мехостам ки мана дар ин фасли баҳор, дар ин наврӯзи хуҷасапай барои модарон сари таъзим фуруд меорам ва боз таронаи ман дар равзи модар тақдим мекунам барои модарои азиз. мешунавем. марҳамат. خورشیدی تابانی سحر بر سرم، گرمی دستانی تو دارد، گلهای خندانی چمن در برم، عطر دامانی تو دارد. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمایی جاویدانم، جاویدانی من، جاویدانی من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر رازدان و هم زبانم، مادر همدمی روح و روانم، جانی جانم، جانی جانی من. قصه چشمانی تو یافتم، سرنامه آزادگی را در دامن ایمان تو یافتم، پیمانه دل دادگی را. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمایی جاویدانم، جاویدانی من، جاویدانی من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر رازدان و هم زبانم، مادر همدمی روح و روانم، جانی جانم، جانی جانی من. بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمایی جاویدانم، جاویدانی من، جاویدانی من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر رازدان و هم زبانم، مادر همدمی روح و روانم، جانی جانم، جانی جانی من. مادری جان، مادرم. ساعت دیدار نزدیک است. شما فعالیت خود را همچون سراینده در انسامبل استرادی شبنم آغاز کردید و محض ان همین انسامبل شما رو به مخلصانتون معرفی کرد. همینطور؟ بله. حدبخون اومد گریم انسامبل استرادی شبنم
در سالهای 1970 یعنی 78 79 تا 82 تشکیل شده بود. بله. در دانشگاه دولتی سابق لنین آباد شهر خوچند. در همانجا دسته هنری بسیار وسیع بود. نوازنده ها بودند با اسباب های موسیقی یعنی زنده با اسباب های نفسی. من در خاطرم بود در آنجا آوازخوان ها محیدین عاقلов، لاله اکرمова و دیگران بودند. راهبر این انسامبل البته میرزالیم اکرمов بود. من در خاطرم است همون سالهایی که من در این انسامبل آمده بودم بار اول سال 1983 سرای 84 بود. البته در آنجا این انسامبل بزیمی محیدین عاقلов بود. در همونجا شبنم انسامبل داشته بودن و در آنجا خودی محیدین عاقلов و خودم آوازخوان بودم. سالهای 84 85 ما هیئت گروه استرادی شبنم رو در تئاتر تشکیل کردیم. بله. و اولین کنسرتی که ما پیشکش مخلصان بیننده ها کرده بودیم سال 1986 در تئاتر سابق پوشکین حاضر کمال خوجندی اولین نخستین کنسرتی ما انسامبل استرادی شبنم در تئاتر برپا شده بود. در خاطرم است ماه اپریل بود. در آنجا ما همراه محیدین عاقلов و هنرمندان نمایش داده بودیم. تشکر زیاد. در مهمانی برنامه امروزی ما هستم کمپوزیتور شناخته استاد مؤسسه دولتی کالج صنعت به نام صادرخان حافظی شهر خوجند استاد وارث رحمانزاده. استاد من میخواهم به شما با سوال مراجعت کنم که چنین است زمانی که انسامبل استرادی شبنم به فعالیت آغاز کرد باز چند انسامبل های دیگر بودن ولی فکر میکنم این انسامبل بهترین ها رو به روی صحنه آورد و همچنین به صنعت استراد در ولایت سوخت رشد بخشید. همین طور پیش از آغاز کردن سخن گفتن درباره حسن کمال میخواستم کمی روشنی آرم که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه بار اول انسامبل استرادی شده شد که این هم باشد گلشن و بسیارها ممکن بیخبر باشند. اولین رهبر همین انسامبل یا ارکستر گلشن احمد باباقلوف می باشند. بله. بعد از آن کس من عارف آمدن و چند نفر حافظان ما دوست می داشتن. لیلا شریف با بسیار آوردن. همون سرودهای آنها برای جوانای ما یک تکانی کلان داشت. در شهر خوجند یا ولایت سوخت بسیار انسامبل ها بودن لیکن بسیارتر کسبیت نشان میداد انسامبل گلدسته در فابریکی شال کامبینات بعد این انسامبل امید و غیره. بعد از آن روی صحنه انسامبل شبنم میبیاید. در آنجا رهبر آنها میرزا عالم اکرمov بود که توانست همین خیلی حافظا بچه ها را یا موسیقاران را جمع کند. یکی از آنها حسن جان بودن که در آنجا حافظ را آغاز کرد. من حسن جان را وقتی مکتب خانهشان همراه در چاربینی یا تیا همراه مایده چی بود خطی می رفتیم می آمدیم. بعد از که من ازبکستان کساتر خانه رفتم و آمدم بعد از چندین سال دیدم که حسن جان وصل شده است. قد و قامت آواز دیگر و خوبیت در آن است که انسامبل شبنم از دیگر انسامبل فرق میکرد. از کدام جهت؟ فرقیت که اونها بسیارتر سرودهای تاجیکی را سرودهای خلقی را به این انسامبل جاری نمودند و بهترین نوازنده ها را جمع کرده بودند. سالها میگذشتند آبروی اعتبار این انسامبل در شهر ولایت خیلی بلند. حسن جان من در یاد دارم افغان مطرب افغان و طبق نواز باز
بسیار بسیار سازهای موسیقی بود که آن هم جور کردن این یک نوگانی ها بود این تمام بعد از سالهای 90 بود. ها اکن ها همه این با مرور زمان بله. هر خیلی ایده ها می بیاد که در این انسامبل همین سازهای موسیقی جاری شد و امروز هم آن قوت هایی که در این انسامبل هست باز پرتر گشته است. من امروز غیچک و دیگر سازهای موسیقی نیو که این البته سازهای موسیقی تاجیک را حسن جان توانست با گروه خودش و مردم آشنا دارد و سرودهای خیلی خیلی بسیار این گروه دارد و من از در دوام همین من 40 سال میدونم که انسامبل موقع خودش رو گم نکرده است. این از چی دلالت میدهد که خودی همین گروه راهبری گروه بسیار مهنت میکنند، زحمت میکشند. خوبیت آن است که شعرهای پور، شعرهای بزرگان را استفاده میبرند، بعد موسیقی های اصیل را در این گروه استفاده میبرند که این خیلی خوب است. خود ما میدونم که در بین چند سالها چندین تا انسامبل ها بودن. یک میبرند و از صحنه استرادی گم شده میروند. در آینده میخواسته همین حسن جان با گروه خودش سرودهای نو بناو. خوبیش از آن است که حسن جان با کامپوزیتوران همکاری دارند، این خیلی خوب است. بعد با گروه حافظای جوان را دعوت میکنند، همراه دیت میخوانند. باز خوبیش که فرزندان آن کس همین صنعت را دوست میدارند، امروز به صحنه هنر برآمدند و همه شما موفقیت ها میخواهم. سلامت باشید. بخون چخیلی که استاد قید کردن گروهی که ما در انسامبل شبنم عموما همون چخیلی که قید کردن اکثرت نوازش و زنده در آنجا من از تئاتر یعنی با ارکستر دعوت شدن. اونجا سرگئی цибалов یعنی اکای سعید جان و شادروان میرزا یک بهترین بود. انسامبل ما زیاده از 8 تا 12 نفره مطربا نوازنده ها بودن. حافظان چه؟ تا سال 1986 خودم و محیدین عاقلов بود. وقتی که انسامبل شبنم باز بار دیگر نو تاسیس یافت از سال 1990 در اونجا حافظان البته در خاطرم است دلارام قربانова، جمشید دوستماتов و از دوشنبه در خاطرم است شادروان خورما شیرینова و علی جان یک هنرمند بسیار بود و دیگر در خاطرم نیست. بسیار آوازخوانه های مشهوری که امروز ها هستند آنها اشتراک میکردن و میسراییدن. بسیار انسامبل ما انسامبل زنده، ما هر یک کنسرت ها برآمد ها در همه وقت ها زنده سراییدن، زنده می نواختیم. خب کدام ترانه ها به قول آن زمان خیت شده بودند؟ من اولین کنسرتی که شما گفتید برپا کرده بودید من در خاطر دارم، اما این لحظه میخواستم برای بیننده ها هم اندک یادآور شویم. البته شما در خاطر دارید در فستیوال ها در چهاربینی هایی که در شهر دوشنبه می رفتیم با گروه، در اونجا اولین سرود زی سوز سینه کبابم زی سیل دیده خرابم چو شمع بزم کسانی و من در آتش آبم. این از شاعر بدرالدین لالی از همین سرود بود و سرودی که ما میخوندیم در آنجا به خاطرم آمد گلشن عبداللهیوا همراه ما بودن و در یاد دارم بخون در همین استودیویی که سال 1990 ما اولین تصمیم گرفتیم به نوار گروه شبنم را در همین استودیو سال 1990 در همونجا شادروان استاد خلیلوف ما را ثبت کرده بودند. بسیار شادروان رژیسور بسیار ورزیده علی جان محمدی بودند و جمعبای رسولوف، عارف نبیف، بسیاران اولین ثبت ما در همینجا علایار جان گلاب هستی همیشه سرود بود و سرودهای بسیار بود. لیکن اگر در خاطر بیارم بسیار طور بود. در همونجا ما در همین اولین ثبت ما در همین استودیو بود و شبنم ما هم در همینجا آغاز شده بود.
саломат бошед. Ва инак фикр мекунам фурсати шунидани як таронаи дигар фаро расид. Кадом таронаро мехонед? албатта чихеле ки ман қайд карда будам, худи гурӯҳи ансамбли эстрадии Шабнам, ин Шабнам ба хотири фарзанди Шодравон Аҳмади Зоҳир ки номи духтари Аҳмади Зоҳир Шабнам ном дорад, ҳамин номро гузошта будем ва аз таронаи Шодравон Аҳмади Зоҳир як таронаи ҳавои ишқ бозхонӣ мекунед. барои мухлисон бинандаон мешунавем. пешкаш мекунам. марҳамат. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. Марозимаи када соқи маро фурсат де, касе ки нима шаб омад саҳар нахоҳад рафт. марозимаи када соқи маро фурсат де, касе ки нима шаб омад саҳар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ба ваъдагои ҳамон шаб ки гирья мекардам, магар нагуфт ки бе мо сафар нахоҳад рафт. ба ваъдагои ҳамон шаб ки гирья мекардам, магар нагуфт ки бе мо сафар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. ҳавои ишқи ту асар ба дар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт, касе ки бар дарад омад дигар нахоҳад рафт. کسی که بردارد آمد دیگر نخواهد ساعت دیدار نزدیک است. از آن زمانی که فعالیتتان را در انسامبل استرادی شبنم آغاز کردید رسول 40 سال سپری شد. بله. و این لحظه میخواستم دانم که در طول این سالها
чӣ гармиву сардӣ, пастиву баландӣ, омаду ноомадҳоро паси сар кардед. Чӣ бурдеду чӣ бохтед? албатта бихун дар ансамбли эстрадии шабнам албатта мо хеле эҷод ва фестивалҳо иштирок карда будем. Дар хотирам ҳаст вақте ки ансамбли эстрадии шабнам соли 1990 таъсис ёфт, албатта мо хеле заҳматҳо дар сафарҳо буд. Аввалин сафаре ки мо аз тарафи театр, мана аз оини нулгун ҳаст, мо ҳайати гурӯҳи шабнам ва кормандони театри ҳозире Камоли Хуҷандӣ ҳамроҳ якҷоя аввалин сафари мо дар Федератсияи Россия, дар вилояти Тюмень, албатта як дар консерте ки иштирок кардем, яъне сафари ҳунарӣ кардем, ҳам гурӯҳи шабнам ва ҳам овозхонҳои театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ, устод Шодравон Даврон Алиматов, Асадулло Камолиддинов ва банда бо роҳбарии Мирзо Олим Акрамов ва гурӯҳҳои рақсие ки дар театр буданд. Умуман ансамбли мо ансамбли тарона ва рақсии шабнам буд. Дар хотирам аст, дар он ҷо сафарҳои ҳунарӣ кардем ва беҳтарин писанди анамун мардуми рӯззабон будем барои нефтянико. Унҷа намоишҳои консертӣ солҳои 91, 92 тӯли 3 маротиба мо дар он ҷо ҳунарнамоӣ кардем. Як чизро қайд кардани ҳастам, соли 1994 яъне фестивал озмунҳои аз тарафи созмони ҷавонони вилояти Суғд, лавреати иттифоқи ҷавонон гаштем ва соли 2003 эълон кардани соли эстрада аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, мо таҳти унвони оҳанги замон консерти худро барпо кардед. Дар давраи вилоятӣ ки мо дастаи мо дар ҳамун фестивал озмун ширкат варзидем. Дар он ҷо як чанд дастаҳо аз вилоят буданд ва сазовори шоҳҷозе шуда будем. Ва бисёр бисёр дар Душанбе ҳам баромад кардем, дар он ҷо ҳам иштирок кардем. ҳайати гурӯҳи шабнамро тӯли солҳо ба зиммаи худам гирифтам, роҳбари ансамблро ва кору фаъолият бурдем. Дар он ҷо мана албатта гирем навозандаҳо Шодравон Бахтиёр Раҳматуллоев, албатта бисёр бисёр ва дигар ҳунармандон. Мана дар ин ҷо навозандаҳое ки ҳозир ҳастанд дар паҳлӯи мо Валиҷон Икромов, албатта Саид Ғуфрон Валиев, Артур Салихов, Тоҳирҷон ки имрӯзҳо ҳамроҳи ман ин ҳайати гурӯҳи шабнам кору фаъолият бурда истоданд. Офарин, саломат бошед. ҷавонон мана дар ин ҷо. Бале, медонем ки дар кӯлвори ансамбл суруду таронаҳои хеле зиёд ҳастанд. бори шумор кардаед онҳоро? шуморишҳои сурудҳои мо зиёда аз 100 зиёд аст. дар кадом мавзӯъҳо бештар эҷод мекунед? албатта дар раси чихеле ки мегӯем ватан, Тоҷикистон, модар, ишқ, муҳаббат, зиндагӣ саломат бисёр бошед. аст. ва то куҷо аз эҷодкардаҳои хеш қаноатманд ҳастед? албатта қаноатманд ҳастам ки ман дар Тоҷикистони азиз дар беҳишти осод зиндагӣ ба сар мебарам. албатта ҳар як таронаи ман аз модар, аз ватан, аз Тоҷикистон оғоз меёбад ва бештар сурудҳои дар раси муҳаббат, зиндагӣ, бисёр бисёр таронаҳо замзама карда ва имрӯзҳо кӯшиш мекунам ки боз беҳтар беҳтар суруду таронаҳои нав эҷод кунед. хуб, имрӯз мо медонем ки яке аз фарзандонатон Шерози Камол идомабахшандаи кору пайкори шумо ҳастанд ва умуман мо медонем ки он фарзандонатон 3 нафар фарзанде ки имрӯз тарбия карда ва камол расонида истодаед, чун забон баровардан ҳамроҳи шумо дар саҳна буданд. аввал Манучеҳр, баъд Шероз, сипас Паричеҳра ҳамеша ҳамроҳатон буданд. албатта худатон шоҳид ҳастед ки фарзандои ман дар иштироки фестивал озмуни Донак дар ҳамон вақтҳо
фарзандои ман майда буданд. Манучер сурудҳое ки мехонд мо эҷод карда будем. Аввалин таронаи манучер аз оҳанги устод абдуворис абдураҳмон, як таронаи бипар бипар кабутарам ки таронаи бачагӣ аз оҳанги устод буд ва писарҷони писарҷонам туи бахти шукуфонам ва он таронаам замзама мекардем. ин аз ашъори устод шодравон нурмуҳаммад ниёзӣ буд. аз оҳанги худам шероҷон барои кӯдакон замзама мекард манучер. ва дар ҳамон вақто шерозам дар синни 5-8 сола буд. ҳамроҳи мо замзама мекард, тарона мехонд ва дар фестивалҳо иштирок мекард. бале. хуб, аз шероз пурсон мешавем. имрӯз албатта фикр мекунам идома додани кору байкори падар як ифтихор аст. аминтар? бале муаллимаи азиз, шукр мекунам ки дар оилаи санъаткор тавлид ёфтаам ва каме бошад ҳам худованд ба ман истеъдод дода бошад ва хурсанд аз он ҳастам ки касби падарро имрӯз давом дода истодаам. фикр мекунам ки ҳамроҳ ки зиндагӣ мекунед, ҳам устодатон ҳам падаратон, ва нисбат ба дигарон шояд ба шумо осонтар бошад аз падаратон омӯхтану сайқали маҳорат кардан. албатта бале, зеро ки аввалин устоди ман падари бузургвори ман ҳастанд. хеле ки мегӯянд падар чӣ гуна фарзанд намуна. умуман ман худам ки донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуровро факултаи санъатро хатм кардам, жанри классики 6 мақомро, ва ба ман душвор нест ки ман дар бисёр жанрҳо суруд хонда метавонам, зеро ки албатта ин ҳамаст бо кӯшиши падари ман ҳастам, бо ҳидояту раҳнамоии падаратон ҳастам. ва фикр мекунам имрӯз шумо бо дасти холӣ наомадаед ба барномаи мо. як тарона ҳадия овардаед ба худ. хуб, барои ҳамаи тамошобинон, барои мухлисон пешкаш мекунем як таронаи мавригӣ барои ҳамаи бинандагон. гӯш мекунем. Саломат бошед. марҳамат. چینی پیشانه تو عشق و غریبه داده است. چینی پیشانه تو عشق و غریبه داده است. تاقی ابروی تو سرمش ای کدام استاد است. تاقی ابروی تو سرمش ای کدام استاد است. یار بیره ما هیچ عیبی من نکردم گر تو سرم را ببری. هیچ عیبی من نکردم گر تو سرم را ببری. سعید را زنده گرفتن و که هنری یاد است. کم کمش میبینم و بیس یار میخواهد دیلما بیره ما. من چی گفتم شیرین جانی از من چرا رنجیده ای؟ من چی گفتم شیرین جانی از من چرا رنجیده ای؟ سعید را زنده گرفتن و که هنری یاد است. کم کمش میبینم و بسیار میخواهد دیلما میره. چشمونی سیاه داری قربانی تو من خانه بگو جا داری مهمانی تو من. چشمونی سیاه داری قربانی تو من خانه بگو جا داری مهمانی تو من. چشمونی تو آهو بره را میماند یار قربانی تو من. چشمونی سیاه داری قربانی تو من خانه بگو جا داری مهمانی تو من. روی
گل شبنم زده را میماند یار قربانی تو من در این جوانی نظره بر ما کن یار قربانی تو من دنیا گذران است و همین میماند یار قربانی تو من ابرو کمانی من ابرو کمانی من شیرین زبانی من شیرین زبانی من چشمان سیاه داری قربانی تو من خانه به کجا داری میمانی تو من چشمان سیاه داری قربانی تو من خانه به کجا داری میمانی تو من ما اناریم بله دانه ناریم بله من خواب بودم تگی چناری پرویون بیدار شدم که ناله دارد بلبل گفتم بلبلی چه داغ داری در دل گفتا که مرا فلک جدا کرد از گل ما اناریم دانه ناریم ابرو کمانیم عاشق زاریم بله ما اناریم بله دانه ناریم بله ما اناریم بله دانه ناریم بله عجب و عجب من در عجب است یاره از آمدنون اگر خبر می داشتم یاره گل می کاشتم گلی گلاب می کاشتم یاره خاکی قدمون بدی دبر می داشتم یاره من در عجب و عجب من در عجب است یاره من در عجب و عجب من در عجب است یاره شو ملیکه خوبان از آمدنت گردم از قد و قامتت گردم جانانه نفسی من آدم دو مغزی من آدم که دو مغز دارم تو جوره نفسی من شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان شو ملیکه خوبان ساعت دیدار نزدیک است. بینندگان عزیز، ساعت دیدار ادامه دارد و این لحظه به بخش نوبتی برنامه میگذاریم. این بخش شرح رسم ها عنوان دارد و ما به شما چند رسم ها رو از حیات و فعالیت ایجادیتان پیشنهاد میکنیم و شما باید مختصرا برایمان آنها رو شرح بدهید. مرحمت، رسم اول پیشنهاد می شود. این رسم اول ما البته سالهای 90 91 92 در ولایت تюмень فدراسیون روسیه سفر هنری کرده بودیم. یعنی این هنگامی سفر برداشت شده. هنگامی سفر. رسم نوبتی. البته این عکس من در صفی قواهای مسلحی هنگامی خدمت در هنگام خدمت در قواهای مسلح فدراسیون روسیه در سنت پترزبورگ لنینگراد سال 1987 خدمت میکردم. در اونجا یک دسته شبنم با نام روسی گروه اوترین رسا عملیات تشکیل کرده. این اولین برنامه کنسرتی که ما برای سربازان همراه همون نوازنده ها کنسرت مانده بودیم. البته این رسمی که در اینجا هست کنسرتی که چقدر که من قای کرده گذاشتم، اولین کنسرتی ما سال 1986 در تئاتر کمال خوجندی
дар он ҷо мана ҳунармандон бо роҳбарии мирзоолим акрам ва гурӯҳи шабнам, мана чӣ хеле ки ман гуфтам, бо асҳобҳои нафасию шодравон саодат саломова ва дигар ҳунармандон дар ин ҷо ҳузур доранд. ин акси хотиравӣ мана муҳиддин оқилов ва банда дар ин ҷо. расми дигар ин аксе ки мо оғози фестивал озмуни оҳанги замон дар пойтахтимон шаҳри Душанбе дар он ҷо ширкат варза будем. дар он ҷо аввалин фестивал ин баромаде ки дар ҳамун чорабинӣ иштирок карда будем. бале иштирок кардед. хуб, расми навбати ин аксе ки мана дида истодаед дар он ҷо шодравон Бахтиёр Раҳматуллоев, Валиҷон Икромов, мана як Абдулҳофизи Носирӣ чӣ хеле ки устод қайд карданд, ҳамроҳи мо аз соли 1997 кор кард то 2004 ва мана Артур Салихов мана дар ин ҷо ҳузур дорад. ин акси ҳамон гурӯҳи шабнам. бале дигар ин вақте ки мо ҳар сол дар иди баҳор, яъне 8 март модаро дар театр 4 маротиба 4 сол мо консерт монда будем. ин аз аввалин ҳамон консертҳое ки солҳои 1997-98 ҳамин консерти мо оғоз буд, дар он ҷо иштирок карда истода будем. расми дигар ин расм албатта ин мо бо даъвати ҳунармандон дар шаҳри Душанбе, яъне ҳунарманди бисёр варзида Аҳмад Зоир, фарзанди Аҳмад Зоир, Ришод Зоир ки дар он ҷо ташриф оварда буд, дар ин фестивал, дар ин консерт ҳамроҳ иштирок карда будем дар Кохи Суруш. хуб, яъне ки ин фарзанди Аҳмад Зоир аст. ин фарзанди Аҳмад Зоир аст. хуб, ташаккур. расми навбати албатта ин аз ҳамон дар давраҳое пойтахти ки кишварамон. фестивал озмуни оҳанги замон дар шаҳрҳои Душанбе, дар ноҳияҳо мо консерт мемондем ва дар назди хиёбони анамин Исмоили Сомонӣ як акс гирифта, ҳар ҳайати гурӯҳи шабнам дар он ҷо акси хотиравӣ гирифта будем. хуб, расми дигар ин албатта бо консерте ки солҳои 2004, 2005 то 2012 анами консертҳое ки мемондем, ҳайати гурӯҳи шабнам, ин аксе ки дар ин ҷо дида истодаед, аксарияти онҳо нестанд. ин акси хотиравӣ гурӯҳи шабнам. хуб, саломат бошед. расми навбати ин аксе ки чӣ хеле ки ман қайд кардам, ин фарзанди Ришод Зоҳир, яъне набираи Аҳмад Зоҳир, Осиф ҷон қатъи ҳамроҳ акс гирифта будем дар он кас Душанбе. омаданд ба Тоҷикистон? албатта ҳамроҳи падарашон Ришод Зоҳир ҳамроҳ ҳунарнамоӣ карданд, қатъи якҷоя баромад карданд, мо ҳам якҷоя ширкат варзида баромад карда будем. ташаккур. расми набираи дигар Аҳмад Зоҳир аст. ин устод Парвиз Пӯлодӣ, яке аз овозхон, навозандаи хуб ва симои актёрӣ ҳунарманд ҳастанд. қатъи якҷоя бар ҳамун дипломе ки мо аз тарафи фарзанди Аҳмад Зоҳир гирифта будем, якҷоя дипломе ки дипломи хотиравӣ бо ин диплом акси хотиравӣ гирифтаед. ва ниҳоят дар ин ҷо боз як аксе ки ҳаст, вақте ки мо Абдулҳофиз Носирӣ ҳамин соли гузашта буд, меҳмони мо буданд, аз Канада омада буданд. мо якҷоя дар ҳамин хиёбони боғи Камоли Хужандӣ бо ҳайати гурӯҳ, мана дар ин ҷо ҳунармандои гурӯҳи шабнам аз Давлат Қутбиддинов сар карда то Валиҷон, Олимҷон Маҳмудов ва дигар ҳунармандо, фарзандои Абдулҳофиз, як акси хотиравӣ гирифта будем. афарин. хуб, ташаккури зиёд. лаҳзае буд ки ба олами ёдҳо сафар кардем ва дар ҳамин ҷо фурсати барномаи мо ҳам ба интиҳои худ мерасад ва агар ба худи шумо вогузор кунам барномаро, бо чӣ гуна суханҳо анҷом мебахшед? ташаккури зиёд. бахон ман бори дигар изҳори миннатдори худро мерасонам аз номи гурӯҳи шабнам. шахсан худам ки маро ба ин барномаи соати дидор даъват кардед ва ба роҳбарияти телевизиони вилояти Суғд ва тамоми кормандон. ва чӣ хеле ки шумо қайд кардед, албатта ансамбли эстрадии Шабнам сароидани зинда, навозиши зинда ки имрӯзҳо мо ҳаракат мекунем барои мухлисон эҷод кардан
و سرودی نو و تازه همراه فرزندم شیرازی کمال برای مخلصان پیشکش کردن و یک نقشه داریم که امسال با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شخصا رئیس ولایتمان محترم رجب‌آی احمدزاده و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند یک انسامبل نو در شهر خوجند یک تصمیم انسامبل استرادی شبنم رو البته و آرزو داریم که همین سال 2025 کوشش میکنیم یک 40 سالگی فعالیت خودم رو و گروه شبنم رو با تمام هنرمندان یک با کنسرت نوی تحت عنوان خاطره ها برای مخلصان پیشکش گردانیم. خب سلامت باشید. بینندگان عزیز، ساعتی دیدار ما و شما نیز در همین جا به آخر میرسد. یادآور میشویم که مهمان محفل امروزه ما بودند سراینده شناخته ستاره استرادای تاجیک علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان حسنی کمال. ما برایشان ایجاد ترانه‌های تازه و توفیق خواهانیم. برای شما نیز بینندگان عزیز سعادت روزگار می‌خواهیم. خیر تا برنامه دیگر. به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره خاطره باران ندارد به تو دیگر غم هجران در دلم پایان ندارد به تو دیگر از برایم مشکلی آسان ندارد به تو دیگر نمیدانی دردی من درمان ندارد به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره ویسالی همیشه آرزو دارم بلبل مثالی گل طاقت شبا ندارم این دل در فراق به کس و تنها بینانم تا کی عزیزی من بشینم در انتظارم به تو دیگر زندگانی ذره منو نداره به تو دیگر این جوانی لحظه زیبا نداره به تو دیگر دلی عاشق طاقت غم ها نداره به تو دیگر عشق است در دلم جای نداره قطره باران نداره مشکل آسان نداره